silapha emzini omkhulu obizwa ngekhaya lemphefumulo owakhiwe umenzi wezulu nomhlaba ngobuhlakani bakhe nanobukhulu bakhe basezulwini ewenzela abazali bethu ukuthi sibabone ukuthi nakho la bekhona abahamba lomile emhlabeni nasesulu lezulu etike kufanele ukuthi sibageze sibacele ukuthi basazise ukuthi masenze njani obethu ukuthi lobasilapha besizobacela ukuthi sibanxuse ukuthi bakhulume basho endini yabo ukuthi babhajephi la bebhaje khona boneke kanjani sibacele kanjani bethele unkulunkulu nayonkosi njengokushiwo-ke ukuthi mase senibacele inthethelelo seniyobathatha-ke seniyobafaka emakhaya nibenzele izinto zonke ngoba kuyiqiniso elimele liphike ukuthi lokho esikubona kwenzeka sikhula nje sikhule ngoba baze bahamba nomkhulu ungakaze umbone ekulala nje enkulu ethi ngenzela ukhokho wami noyise kakhokho noma ukhona indlu nje la ethi endle eyomsunguli walesi sibongo kodwa namhlanje njengoba sesila sesithola ukuthi uma udubiza ukhokho izingane encane enamacala eyonile kwayona kufuneka usuka emsukeni walesi sibongo ukuthi kweminye abantu abenzanga lutho kusuka emsukeni walesi sibongo kodwa ushendo ngokusenzela lo mzi wenza ukuthi masiqale emuva siyobaqala emuva la bekhona konke lokho esikwenza abantu abankulunkulu namhlanje basabenza abantu kodwa bone bengaziboni ukuthi bayona unkulunkulu asekuhleli amazela sisize abantu ukuthi nesisifikela singabanaki oThomasi laba abathi ayikho lento sazi ukuthi uma yethu shembe ikhona nathi sithi siyavuma nasezulu ikhona amen laba abathi ayikho singabanaki ngoba uthele ithi singasicabanga ukuthi funeka sazi ukuthi omuba kangeni etsheni esihlahleni kodwa ungena umuntu funeka sazi ukuthi laba abaphikisayo ingoba suke sebengene omubi siyacela-ke kubantwana bankulunkulu ukuthi-ke njengoba sesiyila ufuneka ukuthi-ke kukhulume njengoba sike ngichaze komsuku ukuthi njengoba nibona iy'mbuzi zingaka nje akekho umuntu mhlawumbe njengoba simfile lingaka nomajiyo wathi batshele balethe iy'mbuzi ezingaka noma unkulunkulu kodwa unkulunkulu kubonakale ngabantu beqhamuka koLimpopo naseCape Town befika ney'mbuzi la imayike babuza ukuthi nisaphi imbuzi ngoba kho mbuzi ezize emathempelini athi ngithunywe okhokho bami bathi angizela ekhaya lemphefumulo la ubefuna lento umuntu oseLimpopo owafa kudala eminyakeni owaseLimpopo usezulwini manje waze ngani ukuthi khona ekhaya lemphefumulo kwamasho kodwa lapha kusuma umuntu waseLimpopo athi ngithunywe unkulunkulu nomkhokho wami wathi hamba kwamasho uyazi kwamasho la kukhona umuzi kaShembo kwasekhaya lemphefumulo sikhona thina phambi kosigeza khona manje-ke lonto waziwa ngani lo muzi ezulwini uma uphikisa kodwa waziwa basezulwini abangakholwa ukuthi lo muzi obaluleke kangakanani futhi unkulunkulu asenza ngathi thina asiyilalele kahle kusiyibusise ukuthi lento eyenziwe uNyazi yenze ngenxa yobunkulunkulu bayo amen sizocela-ke kubantu abankulunkulu ukuthi laba abathunywe abadedele ukuthi bakhulume bathi-ke abashumayeli sithe masithi siyasababa sibona abantu belethe iy'mbuzi lapho ngoba asizazi iy'mbuzi sezemathempeleni balethe iy'mbuzi abantu balethe ukudla lapho manje asazi manje ukuthi sisenze njani ukuthi babamukele iy'mbuzi niyilethe kini zisekini nikumukele ukudla nibadedele abantu bakhuluma basuke bathunywa kakhulu noma bethunywe yithini anazi lutho mina ngaloya muzi into esaziyo nabalele bathunywa nayimukela nto banzingaka nje azibizwanga amajiyo azibizwanga simamani abizwanga ubani kodwa zilethwa abantu abathunywa abantu bakubo siyelele ekhaya lemphefumulo niyosinikela ngembuzi kanje phikisa-ke wena uphikisa into engenziwanga umuntu kodwa eyenziwa unkulunkulu nabantu abakubo abalele phasi kothuluzi umhlaba nanto inkosi kuzokhuluma lapho-ke
abalapha nje ngoba bethunywe umndeni wakubo ukuthi hamba lapha ekhaya lemphefumulo wenze ukuthi noThomas leso ukuthi hambe ekhaya lemphefumulo ufike usenzele ukuthi nokuthi yabo abazosuma basitshele ukuthi kuthweni ukhuluma abakubo noma kukhuluma ushebe ukuthi abezela ilabo bantu besicela basukuma kuzoba ngapha emhlabeni babe ngo4 phinde futhi akakhethiwe ngaba umvangeli ngaba umshumayeli ngaba umfundisi nangapha komama ngaba umkhokheli ngaba imbuzunguzi ngaba iduwele emhlophe ngapha kobaba ngaba uyigqokile ingubo emhlophe kodwa ngawulapha nje ngokuthunyiwe abakini abathe hamba losinikele ekhaya lemphefumulo abantu bafuna ukuzwa lokho ukuthi impela leli khona ukuze bayizwe noThomas abangakazi ukuthi kanti khona lelo nangumuntu efika engakholwa la kodwa uthunywa abantu bakubo bathi akazobanikelela la ekhaya lemphefumulo ngonkosi sizocela ke labo uma uhlabelela noma usufika umbhobho nqamuka uhlabelela ndabeni uma sakhuleka nokuhlabelela amen bazoba futhi ngapha embuzunguzweni amakhosazana ngesikhathi esiningi anamahloni ayesaba noma kukhona kubonayo ayesaba kanti ke makubona kade ayesaba phela oxoxela nomama bese beyikhuluma indaba bona abanike bona ngoba siyafuna ukuthi nabo bakhulume la khona bakubonile ngonkosi amen socela abantu baNkulunkulu benjalo babasha abantu ukuze bakhathule indaba yakho ungabe usuyixuba nendaba ezidala ukuthi ube khona la ehleli ngoba wakhe inkosi ngewaphendula kanjani lelo thuba likhona lokusuku lapha nje usuke inkosi uzolithola lelo thuba lokuthi ukhulume ngendaba eyakwenza ukuthi uzubela eNazaretha shembe wahlangana naye lomthole ithuba kodwa manje ukusakhuluma ngokuthi ukhulume ukuthi uzubela lapha nje namhlanje ulethwe ukuthi noma ngabe sebeqeyisuku kodwa lo muntu wathuma ekhaya lemphefumulo lokho esifuna ukuzwa kuphela mayibona inkosi amen socela kube njalo ke abantu baNkulunkulu bangathethe isikhathi bakhulume nje basheshe usukuze abashumele basiyale ngapha inkosi babusisa amen amen ngiyacela uNkulunkulu angiphe ngamakhuluma ungabe kude nje njengoba beshilo baba besiyale indaba enkulu kakhulu ilapha ekhaya lemphefumulo abantwana benkosi akabonga uNyazi lezulu amen ngekabhilithe 23 izolo ukhuluma ngalo muzi bantwana benkosi lo ukhulumayo igama lami ungangezwe besibiza umbheli kodwa ikhaya lemphefumulo lasicacisele sesihlehlele ekhaya komkhulu kwadlamina ibonga inkosi enkulu esihleli manje ngingabhilithe izolo sabe semkhomazo ugcwala ngomoya ebhulwa ngijabula kakhulu ngibona umuntu esigulela NIP NUD ngabona uNkulunkulu uyasiqoqa kakhulu phela isizwe sakithi bantwana benkosi ngiyabhilitha kakhulu njoba ngisho izolo u23 ngikhuluma leli khaya elimphica abadala mangikhuluma nensizwa ngoba indaba bayibasho bashumayela bekhaba phakathi balomuzi nikhuluma insizwa ngalomuzi ngoba abantu abaningi badidekile imndeni yabo ihlezi kabuhlungu ethuneni abazisa abantu bayadidiswa abaningi uNkulunkulu wethanda ke ngifika ngakhuluma ngabhilitha impela ngabhilitha ke mina ngithe mangibachazela ngichaza uNkulunkulu wangakini ngisho ukuthi la ngitheke ilanga ngiyayisiyale etoilet la ngafica ubaba wangakithi bantwana benkosi angaze ngisho lento emndenini wakhona wakadlamini khona ebukhosini khona ubaba ubechatha ingane lapha ekhipha isolo ebhulu owaziwayo lonke ibhulele insizwa zikhulule manje khona lezalwazi zazithathwa yena ezithatha sizingane ekhipha isolo bayazi abantu ibhundle yamazwe okuthiwa ubaba ungene wakadlamini komkhulu la kuzalwa khona ogogo njengoba sesihlehlele khona esikhonzile kakhulu kuba bekwaziyo uma besuka nje amakhuze wonke amakhuze bafika behle esitobhini enkulu bathi lapho bangena bese kwaziwa nje iminyaka singakazali sasabadala ngimboleke lo baba abantwana benkosi lo akusumuzi lo uNyazi iqulalo lo amen amen mangifika lapha ngilekelela abanye la eluzini
mangifika singena la ekuchithena amanzi nangu ubaba bantwana benkosi wayekade hamba esegobile sekhokhoba kanje umthetho wakhe ngobudala eseyibona elapha esiza nje abantu kakhulu kodwa la ngimfice esethanda ukuqonda mbijana esethe ukuqonda esegobile engakwazi ukugibela bayakha le ndawo ukuchitha amanzi la inhlanhla lapha ekhaya esebenza ufanele siyibonge kakhulu bayakha yangathi yaphakama lezitebhiso uma unyathela ufuna ukuchitha amanzi manje ngabona uzodlulela ngamlekelela mina lo baba akaseke emhlabeni mhlawumbe no 7 years noma 6 years ahamba emhlabeni abonge shembu uNyazi sholo wona le ndawo inkinga kakhulu funa ikhuluma 23 zo bamangala abantu uze wathi omunye kodwa wasidida ngahambeni kanti kwenza ngithi mina engani uNyazi lo abaqoqa phela lababeka laba manje siyasikhombisa futhi khona incwadi ezishoyo ukuthi bobonakala kwabaningi sebenzwile emathuneni izwi leNkulunkulu bayovuka emathuneni babonakale kwabaningi wayisho lencwadi uMadonsela abamaziyo futhi iyasho lapha phansi ukuthi bavukile bayavuka bonke nawe Zulu nawe umhlaba phakamiseni lo uNyazi lo bantwana benkosi ayikho into ngithi ukudlula nje lapho encane ngabambezeli ngelanga ngithe ngiyasukuma la umshumalisi mama mhlawumbe yakhumbula ngithe ngiyasukuma la ngelinye ilanga ngafanele ngathi ngiyasukuma ngafanele isala ngiyothwalile usethatha iqala yilo bese sisukume iqala ozangihleka umshumalisi mama mhlawumbe abu 5 abantu ngagcina ngikuqile ngithe ngithi yahlabelela kuthathe lo kanti uNkulunkulu osemhleni uNyazi lezulu ufuna ukuqondanisa indaba yalo aluncane ungena leqhosheni noma ubani uyaluzwa nje le genge le enabashayisha bayamuza baba esegumbeni ukuthi ufunani manje uyangena eqhosheni bakho uNyazi lezulu akongishayela ongithethela usimama sukumu nami senginamadoda sengileguqa hayi ke ithi le nkosana ngesikhathi kade kugezwa imndeni wasegeza namasosha baba wasuka kwasehamba sekongelwa ekhala emphefumulweni lento mayijika ikhona ethi le nkosana isebuhleni ishaya izithombe ithe mayijika ithi ke ngesafethatha ubaba waseyibuka le nkosana waseyamoyizela wasimayila uthi yaqheke ukuthi uSmayila kwenze njani kusho le nkosana ngekathi isikhulumile siqedile la isikhulumile ngase ngiyasukuma simama sukuma phela kanti uNkulunkulu usicuphela ukuthi mina ngiphendule le nkulumo ukuSmayila kwakhe ubaba kuthiwa iSmayilelani nami ngingazi ngase ngichaza ukuthi indaba lapha ekhaya inkinga kakhulu kunephoyisa bengistatione la mina ngisenza amaphoyisa naseyiphila la kaphila isikhathi yezendlame la besila sisebenze kodwa kwakuthiwa yibheli ungasho isikhathi kusekhona ilomzana o747 bayakazi kasifiso lapha kufa abantu njalo ngama weekend besidlala ibhola la City le nsizwa le engishoyo iphoyisa sisebenza nayo yangasekhaya ibi isibhayisi sibambe ngasishayibi besenza kumedrobha yahamba emhlabeni insizwa yafaka buhlungu mase shawa baba la kushawa ifoto la jika lithi ejika ubabethu eSmayila lebona lo kanti ubaba ngesakushawa ifoto uzophuma lensizwa nayo isifake umfaniswano walensizwa yazila ezama sosha ezimela amabutho akabonga ushena mase ngithi ngiyabheka la isihlabelelo nje mase usilethela isihlabelelo nangu la lo mzali mangabe abamaziyo ngiyabatshela laba abamaziyo labazi basho ukuthi uyafana bazothi hawu uyana nje sibani bani lo into mayifana kusongeyona ngisho lona ukuthi le ndaba inkulu kakhulu wasiyavela lo leliphoyisa le kodwa kade lasho no 15 years ayikayisho leyo yabonga shayela inkulu indaba lapha abantwana benkosi singakhulunywa kabi ngoba iyangcola imndeni kodwa ngibatshelela ukuthi siyanithandazela nina eningafuni ukuthi nize khale emphefumulo nigxeke msalo ithuka lento ngoba uyangcola umuzi kaNkulunkulu mesimndeni yenu esothula umhlaba iphathika kabi siyanithandazisa ukuthi ingalwi nani kodwa nikhombisa iqiniso la ngempela ukuthi kwenzakalani uNkulunkulu nimzwile ngesikhathi nalapha ebuhleni ushilo wathi ma ungangiboni kahle mina ezishoyela baba yazi kakhulu wathi sula imbici kahle ungibheke kahle mina amen usho inkosi usengigcina ke mntwana benkosi ngoba kuningi iyaxolela njengoba ke ngabatshela nje
23 bamanga right uthe ngase ngilala oh sithi yahlukana ngathi ngayisikhulu sa 12 vele insizwe bathi siyabonga kwezi isikhulu sa 12 zami ekseni ke ngithandaze ngo4 ngivuso yena ubaba ubehlezi la ubaba ubhidi njengoba besho abashumayeli balekhaba bheki balumuzi bethi abanenhlalo bam ubehlezi la ubaba uthi ubaba abathanda ukuzokwamukela nazi izipho abasondele noma ubana khethe bandabu basondela abantu bathola abantu banamahloni nani nginamahloni ngabe ngathi suka ngasiphosa mina kanti kwakhona bangihebeza uthi wasuseqa mangifika lapha enkosini sekukhona inkosana eyodwa la iyamukeliswa yasibuyela eceleni ngasondela manje ethi ubaba sesithatha isipho bantwana benkosi inkulu indaba lapho ekhaya wasithatha ubaba isipho wase engisikaza ngase engethi ngathi uyangidlalisa khona etho potwane kana ngakithi mandidlala induku kodwa ukudlala kwelinduku kube kuyizandla nezengezana ubaba ngathi udlalisa ngayo ngidatha ngayo lo ngivika ubani kodwa ngaphindisela mina kuyena ngophela uNkulunkulu lapho ngihlela wagcina nginikile ke lesiko engijabulela ngibona ukuthi ubejabula ngoba ngikhulumele le ndaba ngikhuluma yena cha abantwana benkosi yabonga inkosi ibuse elizweni amen omna ngumvikeli wakalanga ufika wami lana ngifike nginephupho engiphuphile ngizengalo nkulu ukuthi ngiloqola uphupha wami ngikuphe ubaba ethi induku eneshluthu wathi mfana wami ngiyakubona uyazama ibhizinisi kodwa ukuze uphumelele hamba esabatheni ufike unikele amashumi awu7 yingawo ngina namhlanje amen Baba ngokuhlangana mina ngisaphila igama kumuntu uba ngaphansi kwenkosi uNyazi ufike wamlala ngifike ngeviki elilandelene nedlule ngoqala ukufika phansi kwale ndawo ngithema safika nje senilapha ngase khona indawo ngasethankini ngithi mangifika kule ndawo ngase ngaba nodideka wase kubuya esinye isibonakaliso ngaba naso uma ngaphosisi kwase kuzinyanga eziningi edlule mangawona unyaka ngibona ngathi ngiphathwa le ndawo lena angade ngibhizi ngendlela esimanga uNazaretha ngithunywa ngiphathe phezulu kule ndawo lena sibhizi sisebenza ngalelo langa inkosi kusebenzile amen oh bangcwele bathi enkosini ngiphalima nokubingelela wonke hamani kaNkulunkulu egama lokususha uNyazi amen amen lona umphambweni bangcwele bathi enkosini ngisuthe kamkhize lenkandla engene kabuhlungu la kulo uNazaretha njoba ngihlabele igama leli ngikhuluma ngento engiyaziyo emini kwabha ihlabele wani sisithungu ngangakasazi ngakakhona emini ngiye emsebenzini enyu prison eMaritzburg uma ngiqambe ngilokhuza ngibona inkosi inyanga izulu ihlele eceleni engathi yona iyashayelela uhloli inkosi ilanga ilona esizidale ezithabela wakhiphizela baba ehlabayo wathi angibuyele emuva ngabuyele emuva bangcela bathi inkosi inkolo lesikuyona amen amen manje uma ngabe ngilokhuza ngibuyele emuva usuke ngizwe ingqoko la kumina ikhulunywa ukuqakaliswa kwenziwa yonke lento ubontu angaqinisela ngaphambili ngaba ngizile la ngaba ngilazi into besikhalela lemphefumulo ngaba ngizile la ubantu angaqisa ngaphambili ngoba lamacala lawo engiwathweleyo ngaba phela ngalelo langalelo aphela ngakho ngabuyele emuva kwase ngizwe ingqoko ngithuka qalekiswa la ukuthi wonke lamacala abathwele bona abawenzile awuthwalwa yimina nginamanje ngisawathwele ngizokuthula wona ke njoba ngizela angiqala ukufika la bangcwele ngingafika la mhla ka17 kuJuni eSabatha ngase phela izinsuku lezi engcunywa esithala la ngase ngiyale ngolindele umhlangano sekula sekuzophela umhlangano ufika ubaba kumina ngingalele ngibhekile uyakhuluma uthi ungabuyele emuva ekhaya ngoba base benqabile laba abasemndenini abasebenza la ukuthi bathi bona baya ngophambana nabo bona baya ekhaya ngoba ililonga ekhaya banqaba bathi bona baya emsebenzini kwakhulu ukuthi bafanele bayilungisele bona abadala obaba bethu nobaba omkhulu besaphila ukhuluma abantu abaphilayo ngapho ke bangcela bathi inkosi nginyuka ngawulindele umhlangano le ehleni sekuphele insuku emini ngibhekile ngingalele ufika ubaba kumina uthi ungalingi uye ekhaya ungangihlambulukele amacala
Qhaqeka lapho ngani ngase ngifonela ubaba uMajiya ngamchazela ubaba uMajiya nakho manje uthi ubaba kumina ngakulinge ngibuyele ekhaya ngamhlambukele lamacala lawo athi ubaba uMajiya no wena kudinga ukuthi uthathe ngani imbuzi ngembuzi ekhaya uhambe uyohlambukela le ekhaya ukhulume nazo ukuthi imbuzi ezokwenza amacala leyo bathithela amacala wenza ntoni ngayo nampela ngahamba ngayikhaya kodwa senginikelile ngabatsheli wabo ukuthi cha ngizocela ukuthi bakuvumele ngihambe ngolungise ekhaya kanje manje nake ngizileke laba ngcwele ngilethe imbuzi ngizocela ubaba uNkulunkulu kaThembe kube angenisele bona ebese ngithethela amacala abathule yonke abanye bambi bedlisene abanye bambi belwile abanye bengasakhulumisana abaphile abeni bonke uShembe angisiza angenisele bona amen amen inkosi buseni yabengela amanazaretha wonke uNyazi lezulu amen lo okhulumayo umntwana wakathula endweni ikhala lemphefumulo liyasebenza manazaretha njengoba sihlangene njengoba ngilana nje ngihamba ubaba usahamba emhlabeni athi masithi sisungula ukubuyisa ubaba kwakhomba ukuthi kunamacala akhona egceke kufanele sidlule kuwona kwathiwa ngiqoqe umndeni kaMkhulu njengoba silana nomkhulu wayengumshumayeli kuleli bandla ngizogcwalisela okushiyo umkhulu ukuthi angiqoqe umndeni kaMkhulu umndeni wakhe ngoba ngeke ngikwazi ukubuyisa ubaba kunendoda endala eyahamba ngesikhathi sempi kaShaka eyahamba emhlabeni nethuna laya laziwa ukuthi limaphi lalikhona ngithi njengoba ngilana nje namhlanje ngihamba nobaba uNkulunkulu nabafowethu naba siqoqile imbuzi ezisihlanu ngoba wathela isizukulwane sesihlanu ucela lezi imbuzi size nazo lapha ekhaya lemphefumulo siyacela uNkulunkulu omkhulu uNyazi lezulu okuyena umgezi wabantu njengoba silana nje ubaba ukhulumile kabanzi ekhaya ebatshela ukuthi sicela konke nabahamba bethakathele nabahamba benjani benukele siyacela ukuthi njengoba sizobageza labagezeke sithi masifike ekhaya bafike bayikhombisa ukuthi uNkulunkulu washemba ubagezile yiloko mina inkosi kusizini lokho manje uNkulunkulu amathunzi usuke emandeni abaseyindini naba kodwa mina awungibhaleli mase ngiqedile ukunikela kube kona ukuthi shuthi ngesikhathi nginikela khona ngingababani ngathi bajaba kube ukuthi ngathi ngihamba nabafowethu abawu2 mase siphuma angathi ngiyophuma kuleli side ngomfana sekhaya ngilandela mase bethi ngathi khona iphethe but angibona ngathi isitshana nje athi cha ungaphumi nayo lento thina sakaqeda ukusetshenzwa la ekhaya lomphefumulo mophuma nalento usho ukuthi asiphume singaqedile ukusetshenzwa nalo munye omdala athi nayo yophuma ngelinye isango mina bamtshela sentini kube ukuthi ke mina njengoba ngifike ngolesini ngolesihlanu ngayosebenza bagcine bephumile bayishiyele izinto la ngaphakathi bagcine ngathi masehla ngasempompeni kuthiwa uthumane nosebenza udadewenu usesebenzile yena nina nizosebenza nini mase bathathi amabhakede bahamba mase bebuya ngathi sebejulukile bafike empompeni bathi bacela ukuhlanjululwa bathi mase beyahlanjululwa-ke ngathi ngiphaphame lapha osubusise benizulu igama lami nguNomfundo Ngaqulu eshowe inkosi esiphethe umzuzu nami ngithi angazi noma mhlawumbe ngoreyisa ngizosuba ngithande sengenkonzo manje sengiyaphelezela kanti uNkulunkulu nami uye wangisindisa ekufeni khona kwakuyisalathi ekuseni ukuthi ngabo-6 kuvele kube ngathi ngiyashada mangishada ngathi ngifake intokoda lapha ngemuva into elazikho
ethi ingane lama ethi sisishesha sesifasebile ukuthi uzoshada mase ngivele ngipapha ngizela ekhaya lomphefumulo ngesaba senthi mangihleli la qhamuka Nkosi uNyazi lwezulu lungithathe lungisela phezulu emkhathini ukuthi mangifika ube ngathi liyavula ngeshide libe ngathi nansuka evule mayivula khona uqala indlela inyanga yezulu ilanga nothina lenkosazana mase kuba khona inkosazana phansi inkosi uNyazi lungishiya mase uvele khuluma ubaba umqala indlela athena uyankosazana isinaye ubaba bese ubonile ukuthi ubusuhambe emhlabeni ngithi mina angazi athena njengoba phela ubusukanisa inela zakho zingekho esinuthu wena bese bekhambisa emhlabeni ngoba inela zakho bezingekho esinuthu ngoba bafuna ukuthwala ngawo masethi kodwa thina aboshembe sisindisile masethi labo bantu laba balokhu benza awumasethi kimi izitha zami enginazo ziningi kodwa thina aboshembe sokulwela zona zingoba wathi awukho umuthi abangawuzama wena futhi babona ubuhlakani bakho masethena azikizisa aziklezise nazo ayikho into engayizamela ukuthi ngizulayo kodwa yena uzongisindisa mase kube ngathi uthi Inkosi ibusise mase buya futhi eqhamuka Inkosi uNyazi lungithathe bese limbeka khona la esontweni kade ngathi lingithathe ngokamoya mase uthi omunye lana abantu bakithi sebegezekile ngibabona abantu abakithi sebegezekile nabanye bacela ngibanikele bese imbuzi ngenayo base ukuthi angishintshe imali ngishintsha lo mali asezizomyela kuba ukuthi mama ngithi sincelela imali ishamba eguqule igezele emndeni kunalokho kwenzeka kanjalo bese ukuthi manje lokho ngithanda sibe lokho ngibona omkhulu engathi ula ezathi kodwa emhoshe kodwa ungathi ungaphansi emkhathini nangasi uphansi eboshiwe engathi uboshiwe kodwa futhi angibona ukuthi unenkani yami bese kuthi ngihle la ngesabathi bese qhamuka Nkosi uNyazi luthi ngathi liyamdonsa intambo enyaweni nala emlaye eboshwe khona ayi angathi nolala Inkosi mase iyasuka ihamba ushiya kanjani bese ukuthi kungikhathaza ukuthi hawu lo muntu esefuna uNkulunkulu ethi uzomkhulula nafuna ukukhulula onjani leyo nje mase ngivele lo ngithandaza nje mangithandaza uthandaza ngicela ngithi Inkosi ngiyacela ukuthi lo khokholozi lo ngoba ukhokholozi lo ngafuni ukukhulula ushembe azathambise ikhanda lakhe noma inhliziyo yakhe nakhululwe bese kuthi ngelinye ilanga bese kuthi ngelinye ilanga isingihleli lana ngibone engathi khona lapho uNkulunkulu uyamkhulula bese mkhululile bese mbeka ngayizansi la esijwayele khona ukulahla ngakhona mbeka ngakhona ethi mase mbekile ngakhona mase ngijabulela ukuthi ngisekhululile bese kuthi ke mase siye nakini uyena lo ngoba ukhona bona sekhaya useboshuna 3 years kodwa icala alithethe ngishwathwa zothethwa vele nje lihlehla khofakaza ukho phezulu wakwenza icala bese vele aqhamuke lo eqhamuke nenkosi isemkhulule Inkosi uNyazi lo semkhulule bese sithi mase semkhulule mase sithi lo baba bekuyimina engibambe icala lofana nje ukuthi yena uzokhululwa kanjani mina ngakhululiwe wathi yena ngisho kwathiwa ngingakho bekuthi makwethu ubiziwe kuthiwa namhlanje liyathethwa kodwa vele ngafiki imeli ngafiki mshushu singafiki umuntu aphindele emuva futhi wathi lo bekuvele ukuthi mase sekuvele ilephuzane lento lakhona ngazi noma idokoti noma yini uthi lo mkhulu lo ngivele kube yimina evele ngimdonsa evele umfana sekhaya engathi uboshiwe nje methi yalapha vele adonswe abuyisele emuva nje ukusho ukuthi yena icala lakhe alithethe mase silo baba lo ayiyena lo benze kanje bese kuthi ngesabatha aqhamuke Inkosi ngathi ihamba naye iqhuba imbuzi iwela la ibridge iqhuba imbuzi mase thi lo makuwo ukuthi ufuna ukuthi ikhulule umfana sejele kumele sithenge lembuzi lesicele ukuthi uNkulunkulu sicela ukuthi ngoba sekhululiwe lo wakudala wasokulo wasendulo sicela ukuthi uNkulunkulu amkhiphe nalwamqaqoza Nkosi akhulule ngoba sokuba ukuthi nakhona futhi lapho amandla nawo ngathandaza waseveza imali ukuthi angizomzonikela mase ngiyenza imali ngizama ngizomzonikela nithi mase nginikelile into engijabulisile nabo abandeni seleki abagezwe bagqoka unazazi bahleli lapha eduze kwekhaya lemphefumulo aqhamuke lomkhulu hamba nenkosi uNyazi kufanele Inkosi uNyazi naba abakini ahambe eyohlala nalabo abakithi efika bamjabulele laba omama abobaba bashabule bethi uphuma ethena ikhadi lesesizwe sizo uNkulunkulu uzwasizwa ngithi ajabule nami ngijabule ukuthi usehlangene usehleli nalabo nomunye okuwukuthi noma sebehleli
noma angazomandla abantu. Amen. Amen. uNyazi lezulu. Laphamayo umasiya wagazi kanongoma ihlala Nkosi. Kade ngizile lapha nge-25 zinyanga ephelile. Ngathi mangifika la ekhaya ngolesihlanu. Esigodini sika-4 ngathi mangithola isithongo ngabona sengisendenini wasekhaya ngishadele khona. Ngisendleleni ngane ngase ngithola ummese ngathi ngiyakhanda-khandisela nyanye ngathi sidalela amadenga amancane. Mangiqanda phuma ummese obhekiswe phezulu kanje unongathi unento emnyama ngaphezulu. Vele ngibize lo obewufakile ngibize ngegama ukuthi nibheke abathi umsana nokasibalibani ngijikijele kude lo mese. Ebese qhamuka lo mnikazi walo mese ngibizile. Ethi hawu makoti wasisiza. Thina lento sasikade singayazi sengisebenzile makoti kodwa engachazi ukuthi usebenzile makoti wahamba. Lento thina sako babakhulu baze bafa kodwa babe selikhona uJesu skills kodwa basangisanga thina. Kodwa khona babe sitshela. Uthe ngisukwini eyidlule emavikini inyanga iphela futhi wafika umuntu noma abantu bathi phindela ekhaya lomphefumulo uhambe nenkosi nami nengane yakhe intombazane eyaphuphumayo labo sengikhuluma ngabo ngibasa zengibakhona ngavuka ngakwakungoLesihlanu ngizofakisa bathi evikini ephelile ke manje wasengisebenza kube nenkosikazi engifonelile ebusuku ngile uthi weMasibiya ngila ekhaya lomphefumulo uyabona lapho wakhuluma khona inkathula ngalamanje amhlophe thina yebo uthi ngimi lapho weMasibiya ngizonikela ngesihlanu uthi mina hayibo asanikela isihlanu sekunikela ishumi uthi ngizonikela ngeshumi manazana ekhamahle sengibuyisile ekhaya namhlanje kwasibusenekusini kumele kusima wadende wala noma bantwana basezweni beswashi izitsha phamsizwe Matendo phamsizwe zelo uthethisa kanjani bantwana basezweni beswashi izitsha kwathi maswashi izitsha waqhamuka obaba abane baqhamuka la eswasha ngakhona izitsha bafika bawela imhosha bazophumela la eswasha khona izitsha simile lomunye umama babesaqala ukumshumela majiya wathi nimeleni nani ngasebenzi na aniboni na ukuthi abantu basebenza ngale emarkani na sabhekana emehlweni labo babesibazonqamula lapha esime ngakhona labo kubonakala indawo kwangathi imnyama kwangathi ilanga lithanda ukushona sabalandela ngemuva baphethe ino masifika ngale emarkani safika sathuthisa isihlabathi kuthi masebeqedile bathi basesiyaqeda manje sesiyahamba nathi ngoba sesikhathi umsebenzi siphindele ezweni lakithi mabafika phinde lapho eswasha khona baphinde futhi behle futhi mabehla futhi bese baphamisa isandla bavalelise bavalise kunengane engaphesheya khona ukufuna ukuthiwa umlambo wangakithi okuthiwa ubangazo umfolozini mali kusekuseni amanzi ayagcwala makuntambama ehle ngaso sonke isikhathi ithi nayo ingane izohamba namanzi bathi balengane ngeke izihambe bathi kumanje sesiyadonga kodwa kumanje nje lo mfula sesiyawela manje siwela usuthu nje amaziphindela kwelaki bantu abasezweni ngezange umuntu okwashibo akho lana umuntu wakumete umuntu wakumete phesha kothukele show ngaphathi kwenkosi ubiyela emombeni nami ngomunye abathunile ngoba ngilapha sacela inkosi ngiqede ngempezi ngofaka ngabe nekubonakaliso ngoJulayi ngibona intombazane engcolile lentombazane ihleli phansi ithe likhuluma lentombazane kodwa izwi layo lalingenesalwazi lithize lentombazane lena hambe usigezele usikhanyisele ngabe sengifonela umama wayesebuhleni ngimtshele ngiphinde futhi ngilale phinde futhi kumele sibona bese ngibone sengisebuhleni ngiphinde futhi ngilale okwesithathu lokhu libuye lesibonakaliso lesi ngabe sengigibela sengonikele ebuhleni ngahamba-ke sewuvala umhlangano ngogeza abantu abadala kumfundisa intombela uthena silokhu sisebenza eJulayi lokhu ngizwa abantu bekhuluma ngaleli khaya leli lokhu bekhuluma nami ngase ngifisa ngibona izinto ezazingaphezu kwamandla ami ngabe sengifisa nami ukuzalana kanti bayangibona shuthi abakithi abalelo thulile umhlaba
kuthe kumele ngiphinde esikoleni sevula ikole avele ngagula kakhulu umuntu mamele ngiye esikoleni nje ngivele ngigule ngagula ngihambe ngithe ngidilele ebusuku bevele futhi bethi thina senza konke lokhu kuwe wena uzosisiza ekhaya mina ngeke ngisondana noma ubaba saba 14 wadlula emhlabeni kodwa kuzo zonke ingane zakhe mina ngisondayo bathi silinde ekhaya lemphefumulo yonke into sokutshela usuke ekhaya lemphefumulo ukuthi uzosenzelana asisibona usezele ebuhleni ngini ngusezele ukhaphezulu sicela ekhaya lemphefumulo sobe sesinike indlela obuthi bakha basebenzi nje ithina asibona kanjani ihlahla thina asibona ihlahla thina sinolile athi sinolile lapha esikhona seminyameni sicela ekhaya lemphefumulo bese lokhu ngifisa ukuya waseqonda ngani ukuthi ngene ngebuhleni kujafethe mase ngithi ngizodlula la indlela bengayazi kodwa bangiyalelile ukuthi ngizodlula lana ngoba batheni base bathi emva ukubuya ekhaya lemphefumulo sobe sesitshela yonke into sobe sesiphuma wena ungayidlulisi lento kwabadala ngoba nokusaba kudlulisa izinto uma uyidlulisa sobe sesitshela ungawakho kodwa indlela wethu ekhaya lemphefumulo ngicela inkosi usinizwini ukubingelela abangcwele lokhulumayo usandile kwakwazindela emthwalume ngaphasi kwenkosi uBlose ushiya bantwana benkosi ngaya ngafika lapha ekhaya lemphefumulo ngase ngibona isibonakaliso ekulaleni kwami ngibona samba nabantu abaningi abangaphezulu kwalaba bala abangalithatha yonke le ndawo lekufika khona amehlo akho kuhanjwa la kunqunywa amakhanda abantu ukukhala nje into engathi umbese noma ubhushu kusala ikhanda siyaphambili nami ngikhona la kodwa manje ngathi sibonakalisweni hawu mina ngiyinazaretha ngibanquma kanjani abantu othe ngibaleke ngathi ngiyabaleka ngibaleka labantu abenza lokunquma abantu ngase ngithi ngibalekela kwenye icala ukuthi ngibacashele kwaqhamuka elinye futhi iqulu elilingana nalona leli nalo futhi lenza lo umsebenzi ofanayo ukunquma abantu ngeke ngabona umshungane ngithi ngifisa ukubuza ukuthi uma ngibona into enjena kwenziwa njani ngoba ngabona ukuthi kushuthi ikhona inkinga incane emndenini engazi futhi ukuthi iwona muphi imndeni kule mndeni engizalayo kowakithi noma komalume ngiyacela uNkulunkulu ushembe uNyazi lwezulu mhlambe ngomusa wakhe kwenze umusa ukuthi ene usibusise baba uthazele uNyazi lwezulu bakhonza abahle basezulwini kuyasindekehlela sithwele ubunzima njengoba isihlabelelo sihlabelela ngicela ungenzele kanzima abamthembu umbhobho khona isihlabelela ngicela nje ahlabelela phinde ngombe sabili obaba bethu umthembu umdleshe akekho ngiyambona aninize umbhobho ahlabelele obaba bethu ukusinda ngendlela inkundla yezinto zasezulwini angazi abantu mabebalisa bethi bona sebejahile ukemakhaya ukuthi ilapho ezithiwane hlabelela ndoda hlabelela nezimbobo hlabelela mama
izono zawo sithwele Johane 5 verse 24 esibhekano Matthew 27 verse 54 bakhonza abahle basezulwini abantu abamenzi ezinomhlaba uNkulunkulu wasekuhleni unyazi wezulu sekufika isikhathi unomthandazo la wakithi eNazaretha othi izwi leziboshwa mawulizwe wenkosi yami Sithole uvela kithi uyivela kancane bashimaya ngabashiya abantu ukuza lapha ekhaya fanele ngibalalela abantu nimani bese ngithatha amandla ngosipho ngaphezulu abantu ukhuluma nobantu ngoba sekho fanele lalela into ekhulumayo ngoba imindeni manje funda baba Johane 25 verse 25 funda baba ngiqinisile ngithi olizwayo izlam akhona izilonyazi okholwayo izilonyazi osithumileyo yoba nokuphila uphakade akeze kulahlweni akayibuke kulahlweni mayelana lezilonyazi yaba sedlulile ufa uma esedlulile kufeni ngoba abantu abaningi bafile bakhonza abahle basezulu abakhudukanga bafile abantu umuntu mayeshayiswa imoto usuke efile umuntu mayefengo ngokudliliswa ufile lo muntu abantu bangodukile okungasekho ixhegu nesakwazi nifana bancane ngoba ngigcina umthetho wethu ukuthi nyoko umve nqanga akwazi uyazizo ukuthi umuntu
ngiqinisile ngithi olizwa Islam olizwa izwe sithunywa uNyazi bezwe akholwa mthumleyo akholwa izwe sithunywa uNyazi kunokuphila okuphakathi nokuphila okuphakathi lophilayo ngoba akeze kulahlweni akakazaye elahlweni ngoba okhokho bangona bangena elahlweni kepha sedlulile uyobe sedlulile efeni ngoba uyephileni uyoyephileni okhokho bakho sebedlulile efeni ngubeka ngiqinisile ngithini isikhathi siyeza yebo sesikhona namanje sesikhona labo bafileyo bamizwa izwi lonyasi liyabona izwi lonyasi abezwayo bayaphila njengoyise unokuphila abezwa izwi lonyasi bayophila ngoba bavuma ethuneni ukulahla inthixo bayophila qhubeka njengoyise ozokuphila kuye bayophilisa konyazi uma sebenzwile izwi laNkulunkulu njalo unikile indodana ya 28 khona lapho 5:28 ningamangala ngalokhu wena ibona isikhathi siyeza sesifikile babizwa izwi labo abasemathuneni abasemathuneni sebenzwile izwi lonyasi laba benze ukulunga bayovukela ebuhleni bokuNazaretha bokuphila eNazaretha abenze okubi ekufeni nabo bavukela khona la ekhaya lemphefumulo ukuze uzothetha amacala abo amen ufundele baba uMateyu 27:54 wathi nduna awuye ku-50 Matthew 27:54 awuye ku-55:52 bakukhona abasifazane abaningi hayi uqhubeke baba u-51:52 angitsholo wacela kwesuzapilana bavuka bafileyo lapho bavuka emathuneni ney'nduku zabo bheka iveli lethempeli ladawa kabili yebo baba ladawa kabili bheka baba amathuna avuleka wathi abangcwele abaningi ababele bavuke emathuneni ney'nduku zabo babonile bavuke emathuneni kade bebona manje bonke labantu bakhuluma ngoba bebona iy'nduku zemindeni yabo bavuke emathuneni uqale khona lapho yebo baba amathuna avuleka abangcwele abaningi abalele bavuke emathuneni ney'nduku zabo baphuma emathuneni emva kwabo bangena emzini engcwele babonakala kwabaningi Nkosi bambusise balengeziwe emathuneni asibaboni bakhonza abahle basezulwini anikeze nomuntu bakhonza abahle basezulwini kunonkulunkulu emhlabeni ohamba ngeenyawo simbona ngamehlo uNyazi izulu manje konkosi akukho kusha ngaphansi komthunzi welanga okubheka kusha bakukhona nje emandulo lokho enikubonayo ehlela indla wethu lokho enikubonayo ehlela indla wethu wakuvesa ukhona uNkulunkulu wakwavulela endlini kaJakobe sekufika isikhathi ukuthi babonakale manje ney'dumbu zabo ukuze
uphele ukumhlabe lokuthi bantwana benkosi akuveli lithi thina senyawe kodwa sincela emathuneni okhokho bethu sithole impilo zobaba bethu sakuthola engaleni zomama bethu nabo bakuthola kanjalo abazali babo nabazali babo bakuthola kanjalo uyayizwa lensizwa ithi saniphuma ngapha ibona inkakayi zabo bezayini abantu siyoyeka nini abantu ziyoyeka nini abantu ezakini nezakithi zazinquma abantu mhlawumbe zona zayikhipha abantu ezakithi nezakini mhlawumbe zona zazinquma abantu izakwazi zalibhizi zisebenza umsebenzi ukuthi laba abantu abangayifuni ingane babahushumisisiso ezakithi nezakini labo bantu abanjalo bayoqedwa ubani lonqando bani lokhondo nalomkhokho unqando bani uNkulunkulu engasandayo wasithanda umbenqana unyazi lezulu lasethela insipho yasezulwini kodwa sayiflathela sayikhomba ngomunye sayihlaba sayihlikiza sayithatha sayinikeza umuntu ukhona yini umuntu emhlabeni uNkulunkulu wami ongakwazi ukungena emathubeni ahambe ephusana nabantu ethi abazotshela ingane zabo ukhona yini umuntu phaqa onjengomajiya owumuntu phaqa omenza ukhona yini umuntu emathubeni onjengomajiya ongakwazi ukugeza umuntu owahamba emandulo ehlele esiswini sempethu uNkulunkulu akasifundise bakhonza abahle basezulwini asifubeni bantwana benkosi sibacelele nabangaphili umhlanga yokukhula ngomqondo ukuthi uNkulunkulu abakhumbule nabo bakhule ngomqondo abanye baze bakhale bathi asikhulumi indaba yakhe lemphefumulo indaba yamaphupho kodwa umuntu uyakwazi ukuphuma kubo ayophushelwa intombazana mhlawumbe isizele imali zawo zowu-5 egcine izangoma uyongena kuyo icimeze ikuphuphele esitshela abantangini uvuka uzohlanganisa umndeni ngona uyinazaretha umbhathile lomhlobo uthande ngeweni intombazane lapha ithandaza isinazaretha wena ukwazi uthandaza ukunaka ukwazi uthandaza ushembe ithandaza isishembe imani yayicimeza leyo esimkhuphele indaba kanti ingakuphupheli uthi ushembe uma niyiphatha kahle indlela endala uJehova uyakuza kunephupho azoxoxa nawe nangeyibonakaliso kodwa abantu bayahlaba baphilisa inkosi wonke amakhosi makuyisikhumbuzo bona nje namhlanje lokuyisikhumbuzo masaphuma ngo-12 inkosi maseyibusisa uNyazi wezulu lethi maseyibusisa ngo-12 lithi inkosi sibusise uJehova sipha amaphupho amahle amen ngizolina yakhuluma ngikona ngabe amen esikhumbuzo nje ngisho ukuthi inkosi sanjolana mase libusisa makuvala isikhumbuzo esuku suke sesiyolapha athi uNkulunkulu ahambe nankosi sibusise uJehova sipha amaphupho amahle kusho uNkulunkulu ngoba uyazi ukuthi uma uxoxa nomuntu onganene kwethuna nongaphesheya kwethuna fanele ufike abantu behlulele uyazi ukuthi uNkulunkulu mayesemvulelulele usuke inyama yakhe isuke ngokunyanga lasekhaya usuke sekhuluma nomphefumulo wakho mase nje usumvulele ebusuku nangebonakalisa inyama yakho le yasemhlabeni ingcolile isuke isithule ingakho ushembiseni ngibona ukuthi sithi inkosi siyabonga ngoba nathi sikhalise endleleni zombawo siyabonga nkosi ukuthi usivusile namhlanje ngoba uNkulunkulu engakuvanga ugcina ngokulala isidumbu sakho sihambe savuka umphefumulo wakho ngesikhathi wehla wenyuka weqa amagquma nemango uphupho segona uphupho sokuhamba umphefumulo isidumbu sikesele makwenzeka ethi uNkulunkulu laka nathi namhlanje usivikele ingozi zobusuku usuke echaza uNkulunkulu umphefumulo wakho ngesikhathi uphuphe nenyama umphefumulo wasezulwini usuke weqa omangakazi wami uNkulunkulu ekutshengisa lapha nalapha kwesi sikhathi uJehova uNkulunkulu bakho bazokutshengisa lapha enkolo kwesi sikhathi uJehova omubi ungaboni kwelesifundini kuze kusesikhathi sokuvuka uphamba ngalo izinto akasavuki ingakho kuthiwa Nkosi sicela uzivikele ingozi zosuku lana singahlelwa ingozi zosuku usuke balekela ukuthi uNkulunkulu umphefumulo uzokwela emzimbeni wawo uma ungavukanga ngeke usakwazi ukuvuka manje-ke bakhonza abahle basezulwini akukho kusenzeka kwenzeka kuthini nawe nje ngiyacela ngimcelise bakhonza abahle kade nginezwi lami nje liqambula kahle kodwa ngihamba kwami wavuka amacala izwi lami angisazi ngoba lento emva kokuthi ihlaselwe yintombi ecishe yangijuka kakhulu mayibonkosi ngajukwa bekuba ethi yangijuka omubi wanibamba uNyazi wezulu wamhlula omubi
kwahamba uzizama ntshontshe angazi ubani intshontshe womuntu noma kuvuke bona inhlangothi izodalela wavuka abantu abahamba mhlawumbe bemuniwe abahamba beyilengisile babophela impilo namhlanje izilami bophekile ngimfosa ngenkani ngoba usithumile uNkulunkulu adlulise umlayezo wakhe mayibona inkosi abantu abasekho nekala ngelinibona abantu abagulayo basuke bevuka phezulu kwabo hayi ngoba uthandazelwa abantu ukuthi abavuka umoya usuke kuyindeni esuke nayo ukubula eyibike lomuntu nami nasana bayawazi uNkulunkulu emathuleni lesikhathi ushembe udilize uveze izulwini kuthiwa nosesiswini sempethu uyawufuna lo muzi ngakho kuthiwa lapha ngaphandle gcwele iy'nkumbi zabantu ngiyabona lapha ngaphandle lamamathamhlophe lamathamhlophe abebengaphandle lapha sasingazi thina kufanele kube lamamathamhlophe ngaphandle uNkulunkulu wenza isu lakhe wangena ngabantu bakamasipala bathi sicela ukuyinklina yonke le ndawo ngoba le ndawo ilabana khona yonke into abone kusenzegcwele ukuma inqomo yonke into bantu bayayithutha abantu besebenzengane evauma plastic ulahla yonke into engcolile sikheli sagcina sasiyeka nayo kwafika uthini ngonkosazana lapho uthini ngonkosazana kumuntu mama limlanda emathobeni akalona neNazaretha wathi uzofika lapho wathi ungaphela sinomamane siguqule sithandaza ukuthi siyakhulupha wafika noma ongena wathi zela lawashumela ekhaya wathi imphumaleni nemathobeni ngithuke inkosi yenu uthini ngonkosazana lithi angimtshela ukuthi cela nabantu umkline yonke le ndawo uthi kwazi wagcina seyibona inkosi iphethe wasiphaye wathi lapho umgwaqeni licela kanje inkosi uthi ngonkosazana isitulo ngobona futhi seliphethe ibrashi lesikhala wathi lezi nje bawukline umgwaqo bese beklina la ngoba thina ngoshembe sizula umhlaba wonke sabe sifutha imphefumulo yabazali ababhubhe impilo zasendulo nababhubhe manje abathuthu sizobabeka lapha sokwaqinisa bazolinda ingane zabo uthi phakathi kwezingane zabo khona basazolinda ingane ezisaceliswa ngoba nini emphilayo anizwa kusazokhula izingane ezisaceliswa zize zivuthwe zibe nomqondo bayoqala bese bengena ngaphakathi esikhuleni ezwengane ngoba baleke ngalezo wathi siyobaqinisa lapha ngaphandle bazolinda imdeleni sakubana nomshwayo uthini mama saqala sambuka kahle manje awunazo ukudala moyo ntombi sabuza nomshwayo wathi njalo wathi egcileni uthe angitshela impilo le ndawo ngoba uzobuyisa le mndeni uthi wayesethosa namntana uthi akawazi uthi wangithatha ngifaka ngaphakathi thina sibuka lapha sifike emasangweni la siyathandaza siyahamba siyahlukana noSomnya ngoba namndayini wayesethi ungene la uthi ngonkosazana uthi la wavulela iminyango ngabona inkosi leyo engikhonzayo uNyazi ikujubekele imanzi phakathi kule ndlu kunezindlu esinamarumu uthi le mayivuna ngohloka amathambo wena wabona uNodula labona uDola babhokiswa amazwana zonke uthi umlenze wangona ikhandela nalesi xhuma lafana la bakithi la basiyafika baqhumuza phambili uthi kwangohloka kanjalo lithatha unyango lihlanganisa ikhanda hlanganisa isiko hlanganisweni ubona ngathi umlingana kuyabhonqule abathatha avule unyango athatha ithambo azaphelela umuntu abesikele njalo uthi ngangena uthi ngonkosazana laselimangana bese thatha lesikole jona niyeza unyango uthi ngonkosazana uthi uyabona umsebenzi wenzayo uthi faka inyama phezu kwamuntu amen adusele inkosi inyanga yezulu yenziwa umsebenzi adusele inkosi ilanga lenziwa umsebenzi adusele umqalekela afake emanzini uthi la khona isumbu ehlaza abese ifaka phakathi uthi mayingena nomuntu ephumela ngaphethe onsundu ngebala uthi uxolezela umuntu ongamngebala njengamngebala umuntu okhanyayo ongamngebala akucala muhle abantu babengenzisa umuntu muhle bathi namzuzu ngalo uthi abe muhle lo nebala ekhanyayo abe muhle uthi makuyingane ifakwa la phakathi isigubhu nje singene sikhulume uthi umqalane yasikhipha ngaphesheya uphume sekuyingane bese iyakhula mayino 100 years ikhulise ngalo mayino 1000 years ikhule kube yinhlelo kuze uthi ebhekile uthi akhulunta bese lithi izilaba abaphuma abacinja balahla nabo sibadala kabusha sibaphehle uthi wayese ezithi inkosi ilungile mntana ngofuthi abashimeni mama ubatshele sakubana zangazuzi la
ngoba le ndawo ngeke siyiqini le ndawo sokulapho ekhawuntini lapha ila selakha okungcono njengoba nibona indlela yabona isihle manje la ngaphandle seyinde sekubana imoto waphela isonto ngeke umsebenzi ngafika la ngabona unabantu lapha musa kwa umthini la abantu wathi baba uDST naba masipala bekhaba yiwa la amaphoyisa la amantombazana agqoka amabhulu naba uDST baqhuluza zona bayabuka babuka ngase ngiyabona sakubona abantwana benkosi bathi yena athi isibuka lendawo le ndawo isikhina kakhulu kodwa bokuthi sila sithi nathi sikhathele abantwana benkosi sisanisiza uthi manje baba la sinamasoda sana manje ngoba sithathile inkosi lomntwana ufike nesonto mina ngithwesile sisathi matheli ukhiwa la ndawo uthi manje lesama lento silandokha la sikhile okugcina bese sikuhlembe atshale noma bhatato imali noma yini bese sicela lomntwana wenkosi ifaka amade khona bazoyihlonipha. Amen. Ushaya usephendula isizulu hayi kungile like bayikhina ngempela sasikhona la bekhina basinikeza ngisho incwadi nje esinikeza yona i-PTO kodwa asizwakho kodwa babesizincwadi nje esho khona udilito basayela benza yonke into basebenza isicelo nifaka amandla amhlophe ukuze abantu bangalahli izinto njengoba nibona nenklima yenkosi. Sathi thina sofaka amandla ngaphandle sokubeka uNyazi la nifika uNyazi wezulu bathi abantu faka amandla kodwa abantu inkosi ibusise. Nalo umshumayeli olekhuluma ngesonto endlile kwakusenda oqhamukisazi uthi abantu bakuboleka njengabantu amhlophe ngale ngaphandle sendapho nosuka khona ekhaya lemphefumulo mayinkosi. Umfana kadije kade ekhuluma la uthi ubone ngisho abelungu lapha abafana begqoka ikhimba belungu lapha abelele khona bathi awemfana kadije ke sibone yaluze sangweni ngani nawo iphoyisa yini uthi hayi ngicela lamaphoyisa lawagadile bathi awusigadele mayifukogeza uthi balendile labafana bathi nathi sinde sihleli la sinde imndeni yethu izosilisa abafana belungu. Amen. Amen. Ngithi ukuhlephana kancane nalelungu namandila uthi indaba bonakala umfana nzuza nawo usanduvula lo muzi ushabe esishengisile yabendile usanduvula lo muzi bonke amasonto ambalwa unzuza ubona siyasebenza kwakho lo mgwaqo siyawapha lo mgwaqo siyawudlala amatraka afika kuthela ikhasha ngeke ibona ngaphesheya afike ngicele mandile ngale endaweni zamandile afika ithele la ikhasha sesithatha amaphosho thina siyayidlala unzuza bese eyidlala kahle ngamahala sisebenze ukuze ushone ilanga ngesonto njengoba sisebenza sasa sithi mase sisasebenza unzuza bese siyahlukana unzuza bese eselele ebusuku abone sesenza lo msebenzi futhi namatraka efika amatraka amanje yafika ithula ikhasha siyidlale ngepeti nawo ayidlala uthi ngesikhathi wandlala le ikhasha le ngaphesheya ngesikhathi le indlu ayidlala mayi amakabathi la mayiqhamuka kuqhamuka uthi kuthi ingane phumisa omatshele ingane ezabafana konke zincane uthi abafana ukele kodwa ngapha omantombazane ekele kodwa la ushawula yini ayibona lezi ngane zishawula yini zonke itshela ifundiswa umuntu zishawula yini ziyalandelana izandla njengamatshele ziphuma la kule nhlabathi lekadithulwa amathanga manje uthi zishawula yini izinto ziyongena lapha nabona lele sango nabona lamasango lapha lelivulekile ngapha isango lenhlansuthi wathi uNyazi wezulu ngibona ku-TV angifuna ukuyitshela into uNyazi wezulu lathetha khona amacala ngo-2017 lakhomba lazakhomba lathi la emva kwami unyango wenhlansuthi lathi ngapha unyango wajamangweni wayesejikela ngalo uNyazi wezulu lathi ngapha unyango wentaba yephele sasithi thina usholothini izovela thina alikhuluma ngemphefumulo. Amen. uNyazi wezulu 2017 imfuna i-TVT kodwa abantu abaningi bathi wayegeza amasosha wefuna kanjalo uzoshisha ufuna ushembe lapha kwamanje khona egeza amasosha bese uyayisisakahle lo muzi usekhona lapho uNyazi wezulu. Leli samba elingapha elikajamangweni zayingena ngalapha ingane eyincane uthi kwakuncane ubona ukuthi usangizalo kodwa ngiyagijima khamba uthi zaphuma lesingane uthi siphinde futhi sithintshe ikhasha phansi abathile seyenza manje walandela ngoba sakuthi uzonqanda amakhaya omncane lo ukwama manje uthi zasiziphumela nje wona amatsheleke aphuphuthele bona ngasaphumi ingane zabantu sekuphumeza abandiya nezama
uthi wathi sabhekene wabona umuntu omeceleni kwakho omude lomntana ngamazwi phela kude wathi umfana mama washona lapha wathi mawabekho wathi hayi usencane kakhulu wena lento angikwazi ukutshela kodwa uthi uNkulunkulu angitshele ukuthi sebafuna yena ibona mfana batshela noma nabe ingane phela batshela uyabona ubona wathi ngibona ingane iphuma la phakathi kwelento phakathi ubona makabati la ukhasha masingana wathi egcineni ubona wathi ngibona ezamabhunu ezamangisi uthenda na laba bantu bashe isikhohle labasobenzi bemphika mama sekuthi ngikhokhela zobona izimbabalisi ingakho fanele babe khumbi ungakhohlwa uNkulunkulu uphele uhlangana ngakhohlwa into mayikhulumile yena mama sizayiphinde abantu sezoyiqoba iqobo khona la oluyisuku uNkulunkulu ayithandile embuzi yobude ekhuluma umuntu ayikhuluma naye practice ikhona naphansi iqoshini uthi athi le ndoda uyabona la abantwana laba baphuma bathitheka emandulo ndulo ntamaka bashiya ndulo mntana abantwana babephuma laba bethithwa ngokushuka abanye gama ngabe zintezi uthi uyababona laba bamandiye nabamaphulu uthi okhokhokazi benu basemandulo babecela boyise ukuthi bobaba uthi basegabu usize endlini yabo okhokho besebejujile besebenza kanzima emandulo uthi bese becela amadodakazi abo ukuthi bobaba besebonelelela siyofuna amantoko nathi ukuze phela kutholakale iyambaza ekhaya uthi ke mayikhuluma ukuthi okhokhokazi benu basemandulo obabekazi benu basemandulo ingane zokwayisikhima ngazo ubabekazi ile lethuhati odada bomoyise wakho noma odada bonkulu wakho uthi obabekazi ngokwesintu ngokwesizulu uthi ke lelizwi lalithi obabekazi benu emandulo babecela boyise ukuthi bacela ukusebenza bese beyosebenza emandileni besebenza emabhulini bese lithi mawufuna umsebenzi lala phansi ngaphambi kokuthi niyeze umsebenzi uthi obabekazi benu babedlula amabhunu namandiya ngoba babehliphekile befuna umsebenzi bese bevuma uthi ngesikhathi bekhulelwa sefanele babuyele ekhaya bethi ngizohamba kanjani nomntwana webhunu nomntwana wendiya uthi ke bese beqala beyihushele befake enkosheni befake enkoleni bayiqhide bese behamba bebahle babuyele emakhaya uthi ke lezo ingane nalabo oyibonayo ingane ezingabashana endlini yabo baba nangumntwana uthi ingane zabelungu namandiye zingabashana endlini yabo ezenu tshela abashumayeli uthi abatshela umhlaba baleso sikhathi sasewuvayo lethembeni sengikhona ke umhlaba ngcwele zonile yani ngoba sifazi nabakithi ngoba kwamandlela le ngoba kaGambu abekho abadala kanjani ngoba lezi lokukhuluma ngokwasendulo tshela abashumayeli ke batshela umhlaba ukuthi abeza abantu bazonikelela ingane ezathola obabekazi bethu basemandulo beyithola ngendlusuku lamabhulu mayefuna neza umsebenzi ekalale phansi qala indiye bafuna umsebenzi ekalale phansi qala bese bephumela bese indakhe ingane uthi lezo ingane ziyoyihlupha ngoba singabashana endlini yabo uthi ushembe kuphela mabezonikelela lezo ingane ushembe ukwazi ukuguqula uhlobo igazi lohlobo lunye aneze imfunzolohlobo uNyazi uzokwazi ukuguqula lelo gazi lezingane sifunze thina ngoba ingane zalapha ekhaya awuzona ezamabhunu namangisi noma zona zaqhamuka ngawo ngoba lezo ingane zazalwa ngendluzula onina bazo amakhosikazi abantu abambisholo mayibonkosi amen amen uyazi into akhona wena lokho mayangikani ngosuku ngibona ngina endini uyibulala kanti ngalalela lokho lezo ingane amakuthiwe zasendulo sezingakanani manje ngophela zingokhokho zingokhokolothi zingokhokhokazi ezamandiya ezabelungu ezazaleka kanjani ngoba umphefumulo womuntu awupheli inyama ihlule lechitheke idlule lakhe lezo yompilo kodwa umphefumulo uyakhula 9 months usuku olodwa likhishwe ezulwini izohlala
emphefumulweni kayise isuke ihlala ekhalimania usiyaqala umuntu phela 9 months ekhulele mama beletha uthi mayezala zale seno 9 months losuku lo lezo ngane ezawe ziyoyiphazamisa impilo yethu kunjani mntana ubona abantu basinda ngekalaza enganiphuma usebenze ekhaya enqotheka nayo intombazane usebenza amandini ibuye futhi ngani ukuthi mhlawumbe siyasinaka isizwe sebenziya ukuthi uhlawula ikhamba lokho lo ushembo waNkulunkulu uzogeza yonke lonkulunkulu ukuze ube nenhlalakahle uphole ezweni ukuze ube ncwaba ezweni ngoba nakuwe wehle mhlawumbe nawehle ngoba usekhona uswini Nazareth uStreet mhlawumbe uthi kiti uvuke ngane zakho bengasakwazi ukubamba uNazareth mhlawumbe isihlangu sakho yibu uNazareth ushembe abenivakale lokho lo akusiwe kale mphefumulo uzobhala lokho ndolo uyabona umwethu wena abantu ukhuluma ukuzubuzo ukuthi labo bantu babona bencaniwe benjani mhlawumbe uzokhuluma ngezani zakho izayizona nazo ithethe izona umthwalo wayizona wasemandulo mawukhupha ingane yakho ithi ngathi utheka mina manje ungathi mase uzoyithethela icala ekhaya mphefumulo uthi uzothethela imali ithi inkosi izocela abantu basevelini noma wakithi wakho sengicela inkosi lenkomo engiyilekayo ihleke izofuna imbane abantwana abathithela abaphuphuma usukele emandulo uze kufike lo wakwethu mayibonge inkosi amen mayibonge inkosi awuyeni igama izakini ngicela inkosi ezulu mhlawumbe uhleke ngalenkomo engiyilekayo uzofuna imbane yabantu abawulolo hlobo abafa benjalo benza leyo mkhuba ngokuthi inyanga yezulu wazi ukuthi benzayo mawenza nazo ngoba uNyazi ishiyo manje anibonana le masosiyete leyo ngaphezu safunda abantu wabhala ukuthi sabuka ukusho uNyazi ngathi umsetabazi uNkulunkulu awubona basamlele uthe uNyazi lezulu wazi ukuthi wenzayo fanele uyenzisise uze waphatha igama elithanda ukwadlazela wathi mawufela ufela kakhulu ngoba lo ezofika ngalofini kusho uNyazi landela amazwi ayikhuluma inkosi unyanga yezulu ithi mawuthakatha kakhulu ngoba ngale kwethuzo lokuyisona thakatha kakhulu okwenzayo kuyadlulela ngalefini ingakho kushela abantu abami kosiza ngani lokuthi nina madoda hayi ubaba ngoba mphulisa ndaba nawo nazi tshele siyacela ukuthi nibize amadlela lawo lokubiza lokuthakatha angisisho ngalo madoda amazishilo madoda naphili uzobizela ukwenza uyakwazi inhlalo yokuthakatha usubona inhlalakahle umajiya nje lo umpolo wasimama majiya mengase nje uthi umajiya thakatha ngokusakha naye sifumana amen akudeni umthakatha ngoba awazi imali ifakela iziphelini umonzi ukhulu wezokuthi uthatha inkatha uphamba nemlenze ingakho sesisho ngalo ungababiza babethakatha baba babiza bonke ungababethakatha ushembe iqinisa babiza umthakatha uzobiza nami umthakatha uzobona pheceleni kodwa uphinda ushembe eqineni uyihlo wakho engathakatha mntana noyise wakho engathakatha umkhulu ukhokho wayethakatha lo mcimbi wenza uzobusela ubusekile na umkhulu uzothatha isibusisi uma ngambiza uyise ngoba le ucume colo mawutshela uyihlo uzotshela uyise naye noyise kayise umkhulu atshela uyise kanjalo kanjalo kuze kuyofika kwinzala abantu okuyena uNkulunkulu eceke abesekhipha isibusiso senke futhi uzolunina bese usheba eqedwa uzosheba uyakwazi wonqamba umthambo laqala khona ayijuqula abageza abantu abasusele inhliziyo angisabe sathanda le 2.2 yehla moyo ngekubonga usebenza lokuthanda uyena owaziyo usheba basetshenzwa kanjani abantu abafa bengathakathi ukuba bakuyeke ukuthakatha mayibonge inkosi kulokho kuthiwa bangabizo ngoba bazokhandela iqini mangabizo ngoba uzokhandela iqini uzokuzela kudala omunye phakathi kwabo umthakathi bezale mbambe nje into encane athi ushela khonokho ushela khonokho athi umsonqonda kawuyinto wena sebexabene useboswa lapho eqathwane sebelaloyana kanti yena uyele ethuma yilo ungabizwanga ukhokho lapha ngeke encane yize usheba kabizwe naye lo muntu ethule leyo ngoba ithola enhlaleni ethule leso sika sizolubusika abesengezwa bese kuyanqanya ukuthakatha angalowo entatha ukuthakatha ngaleyo thuna uzofundisa abanye abantu abuye
mhlawumbe ngisongelile bese ukwenza umngane umndeni amithi kunjani amaphoyisa asibamba sokuthi asibophulisi asibulela abantu abesibamba kwaye niyenza ukuba amfake ejele mayefika ejele asemfundisa ukulunga labona sesifundile ukuthi sesifundile kade sifundiswa ejele unokuthi sithethe ngoba sithethe sokusidula abantu ngoba sabaqede nya ushembe ukuthi uzana abantu sokuthi sifake ekhaya lemphefumulo zafundisa ukulunga uthola kushembe ufundisa ukulunga amen sikhibana abantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu wethu evelile unokuthumela kanti abasho uzozwana bazwana abantu benjani ngizwe mamade kuno ethi bathatha kwawo umntana ngisengudela ukuthi nasakukulu insila mawubaleni basebetshela isindana nake lapho uzisanda khona hamba uthathela khona ilayezo nemiso neinkambisi nawe usuzile kade chaza ukuthi nawe ngibona usebenza futhi lapha ekhaya ubalulekile ikhonze izinto zasezulwini amen ukunikela yebo kukhona kodwa umnikelo omkhulu okwegazi la uzosebenza ngoba la egazi la unompela umthakathi owayehamba emhlabeni unxasa uma edlula ngoba wakhala abantu akaze asithole isibusiso uhleli kwena igazi la kodwa uma usebenza la ekhaya ujulume manje uyafuna uyazi yezulu uma ungabona ngamehlo khona ikhipha isibusiso kuhlala yena uyabona mxembe izinto amen usegazi lakho phela lesikhathi ubusiswa yena ngoba akaze athole ubusisamo emhlabeni wayemubi usebusiswa ngawo uyabona seziyaxeka izinto uyabona usekamuni wadikhuluma into la selumzulu nomntwana ekhulume nokufundisa mina uthi uyethandaza uzwe hawo bana bezwana ngoba hawo phela basifika ngabezinjani nanto mazakade ikhuluma intombi entethelele ithi ukhokho wakho bengavuma umntana uNkulunkulu wayethandaza amen Abana ukuthi bengikala kodwa ngiyomthandaza. Yaze yaqhemula wavuma ukulahithika wagezwa. Uthi bengiyomthandaza, bengiyomisa ngizosebenza ekhaya lemphefumulo. Wena uzosebenza nini? Konkomo. Ufulethe imbuzi, ujahodla umuyibhola, ubona manje uzuphatheka ujahodla iphula. Lokuyiphatheka idlala uNyazi Chiefs. Uhlala lapho uzofaka isebule vele uthumile usho umuntu ekhona odusethe ngabantu uthumile babantu babaleko ingane uma ngesibili uthe umuntu uthumile nathi ingane lapha ekhaya abanye imizi yakho kuba sekhona manje kuze kubonakale ngoba eseshonile sekuthola ngokuhlala kwakho kuba naye manje sifaye iwubulabe lezo bani usethwa ushizini wazi atama baba mawona kulawe ntawuna kaneka kade bizothula ntawuna ngoba sekujaliwe nje thole phela ntawuna ususe ekhaya manje ntawuna asazi isifundo salapha ngoba isithixo sakhe noNkulunkulu ibhola le untawuna madoda esikhuleni manje siyeke phansi lona amen amen uthixo wethu ayisi uthixo wethu uNyazi amen utasukula abazali bethu utakesifakhumbula abasemandulo sizondala umthandazo weNazaretha asifakhumbula okhokho bethu asemandulo wathi sakhela umbulalo uNkulunkulu utasowakeza khona amen ayikho lento bantwana benkosi ayikho kwakuyiphutha athi umuntu into yakithi ukugoma nomnyango cha loo yakini ithixo abayifice okhokho bethu babephuma ezulwini exoshwa ngemkhulayo bayifica ngaphandle kwezulu nabo bafuna bafunde incwadi yabo ngaphandle kwezulu bayifundile ngaphandle kwezulu khonani khona ifere nonontinda nababulane nabathakathi nenkoshwa nezangoma nenyanga imifunda leyo shuma ibhaliwe phela incwadi bayibhekile ngaphandle kwezulu khona abathakathi nezangoma nenyanga nefere nonontinda nababulane nabathakathi ngaphandle kwezulu wazi lapho uthule ngosazana namakhathi ifunda lokubandlanezela namakhathi ngaphandle kwezulu uma-ke abantu bakhiphe ezulwini baxoxe ezulwini baye ngaphandle kwezulu bayofika laba babelizimbi
badliwe ingulube nayo yonke laba afake thakathi laba afake thakathi bayayizwini bangabanga badliwani bazofitana emkhulu wale ezithiko zalusizi uma-ke usudiniwe sengaphetha uma usudiniwe ukhona ecasulayo noma ingane zingezwa abavangeli benkosi uyavela ibhayibheli kaNkulunkulu usudinwe kahle usuvaleka amehlo ungathisheli ngayo ngayo ingoba phela nenkonzo ukhuluma ngempela nehlezi inovalo kodwa ngikhuluma nje-ke ezweni bathiwa njengayo ngikhuluma nje ezweni inhliziyo uma seyivalekile usudinwe kakhulu uthatha into eseduze kwakho umthishele ngayo umuntu ayizwa le ngane yozithumela ngalo ulize awuzwa nomgodoli usho ingane oyinezwa umhlenkulu uthi umgodoli uzaphinde umgodoli ingane ungazuyethile lona igama uthatha intshitshela ngayo yonke lento okhona ukuthi bafike ngaphandle kwezulu izama wona inyanga labathakathi mase besitshela basitshela ngani sazi sangoma lezi angithi kusho thini ukuthi ngaphandle kwezulu khona lezilwane okhokho bethu mase bengangenile ezulwini bashaha lezi zinto abayificile ngaphandle kwezulu bashaye ngazo bese sithi ngayo lwasekhaya sazali khona cha yilabo bokuqala bajijela ngizama wona ilanga yonke imkhuba kalusifa ayona into yalelizwe abantu bakulelizwe babehlambulukile emhlambulukweni ubencane ingakho uNkulunkulu wayethu bona lesi sizwe sibishela asingoni ngalutho kwathiwa yini abangoni babengaboni umbencane ngalutho behlambulukile bengcwele babengaboni ngalutho uNkulunkulu abangoni ukuthi uNkulunkulu into lesekuhamba kwezizwe ukuhlwana kwezizwe ngezwe abangoni babengaboni ngalutho uNkulunkulu bemhlambulukile uNkulunkulu umekho ithixo phakathi kwabo ingakho kuthiwa bona kwazi waqhamuka bethize abadala ngoba babethi babekhulile kwenzeka umalele uzomntu omdala ngoba ekhulile kwenzeka into enjalo banye bazabethi igama kuthiwa yithombe lihamba ngenyawo ngoba uma esekhulumile ngoba bekhona abantu lelizwe uma ekhulumile logogo noNkulunkulu iyenzeke leyo nto nami ngivele nje kusekhona umncanyana oyintozi yabo makulahleke inkomo nje ekhaya thimisela amathe la ubuze ushaya amathe lothi zishona ngaphi inkomo zokwamkhulu aqhandane ngoba lalelana ushaya umpiyo uheleza umoya bafuna ukwela iy'tambo nelapho iqhuna nayo yonke into uheleza umoya babelalelana nemvela abantu ngoba behlambulule imvela eyalalana nabantu namhlanje isalalelana nabantu sekubhokilwane ushambe uzosikhathi manje uzosiza ngakwethu ngiyabona izokhuphula kanjani akekho umuntu ongayo inyanga namhlanje ayakho umuntu ongakwazi ukuba unamliwa namhlanje uzogcina bona ngobasobe qina uNkulunkulu uyosikezela ithonga lethu uyosikezela imindeni yethu uzobabuyisela eqinisweni bese bekwazi ukusiphahla ngokulunga mayibona inkosi babe ngamathongo siyabonga abakhonza bakhe basesizweni socela ukubusela uNkulunkulu ngesibonelo samakhulu 211 lo mbhalo wabasiphethe uNkulunkulu asisize sisilalele lesihlebelela ngokushemba ebhala ngalo umthanda ngicela kumshumayeli onezwi elivulekile uzothola ngesihlebelela inkosi kusuqoqamele abavangeli inkosi bese beselela isibusiso kumvulana 211 isihlebelela
sophela lemphefumulo yethu ajole indlela yatona masephela Gracias.